Ahwefo enenso da fufu atwedi amponyankopon de akyɛ yɛn. Medidi sɛ bebi bia wo bia ekoso ye de ama ene ye na na bi de nasɛm abɛda nana ya ɛwɔ Sompa TV. Na asɛm a ɔde ba ye ne sɛ obi de ne ka. Na nipa no ɔde ne ka no nipa na ye na adwen sɛ gya sika no die ontua. Na maame no ebisa ye na nansensem bebree. Okwaji ne sika na maame no ka nsɛm bi de akyerɛ no. Entebusa ye nsɛm ma ne enko ne enko tie mu nsɛm emana nso ye si ano a ye de bɔ besia no enye saa ano na ye de tua. Entebusa ka me ho ne ko hwɛ video no emra sisia nanso hye ne so be subscribe na wa like na wa japo comment no nso e comment section no ase ka me ho ne ko hwɛ video no emra sisia. Yeah, ewa. Mama me pa cha onet say. Yankopon ado. Ye de urade ase. Ene mo paibo me koye. Yo. Mama sa enkomo no. O say. Ai, mama sa enkomo no ebe boa ye mi mu nti. Wo ba wanim kakra na wo kasa den kakra de mama a. Ebe ma ye nyina ye timi ate ye ho ase kama. Ya mama mi ye training nyago. We Mother's Day training pa nya baby ade. Mama. Yes. Me bro say. Janet akuoku. Hey, wo me mama di Janet you. Me de ntwibo asiako. Oh, come on. Mama na sanya wani afie ya me fe. Ubetimi abo mfie di a kire. 79. E ka me nko na nka metimi anyini na nka ja. Metimi adu se nyame ahira wo. Amen. Mama awie yi. E di amwa ne mfa mo. Boko. Me ton esam ewo Bremen West. Na me wo so baako wo Bremen park no enchen ho is adjacent to the park. Okay. Na a Rabbi your friend Tiwa ne bakery ni din di Ajinyame bakery na oba e beye adwuma wo me mail ho tino afi na ohia esam na oye no se me manupi na omo ye pano adwuma no de wanye a bit careful nti no beginning na me pesa me de be man ndi echire nu na otumi ka ya na me ye nse ene o de me de manwa obowia na okotonwa na odi scanner ama me nti beginning ndi no ye echire no nye nti no ba se esese me kokoji mi sika nti me koji ti me koji en ma no free me mail on nti o kwa kwaji usika ma ji mi sika nko ma me koji mi sika ti enho abufuo ti na o ma me hon mo bio nti no me somewhere last year I think it was the beginning of last year and me wo hon mana me wo ma me nyo mo ye djuma no be ka che me say afi de wasan aba tiwa di nyame bakery nti no na me say ade bisa say ade na the mail hon mo said that there was a problem over there and I wanted the no mo there I can't tell nti no wasan aba nti wasan ba ye no afi na wasan di isam no me beji isam no e bai me so no me yen say e ka me fama no because experience is the best teacher. Yeah. Tina ka me fama tina chere no workers no ka chere me say the adwuma si afa ye no wo mo ko a wo ye pan no wo mo ntumi nya ndodo enti no ma adwuma na akofom enti no wo mo sere me fama na wo mo abaji ama me na yes me ma wo mo kwan no isam no oyi na oyi a na maka shiro mo se oni me kasaya mami ma wo mo de go ahead say omo fa
Emmanuel mo fa wo ye pano twe pano no ndie said de be ya ono obenya isam no asa na ayentem amano no ntin ono no ya na wo mo nwene wo nwene wo esa ntin achire no na me hu se ni sam no kuran ebi wo hon ma on be frame aka kire me na o de agu machine ntin no the me be kind there is from last October. Last year October we knew by the actual moon last year October ena oye no si mo sremi manisam na wonye sabio internet last year October de no kire kwa wontua me pacho me kan ba kakra ya bi apese e ka last year October eno ne kire wontua me pacho ti otra no atwia afi de ontua bio ena me friend no I was so anya problem na da bia nsusu no ona waye pan no de supply onya problem enti ko ba no obetua bi say what ade na wuyi na enya dia ya wo yesa misika na bechi isam waton ama wanya mfaso kra 10 cedis per bill 10 cedis per bill nti no mo no a ebe move very fast and ma wunya emfaso ni samo no an yourself there en kan faso eni susa nti no eye na me ka chere nse o munyai no ntua meka nti o start twetwa nan kakran me won ma na o mo be ka chere me se o si baby a o tupa no o bi di enyema bi akohyehe ho no motinu wa free ho am say obi ode kana fe di ato na dro na me say etini wa free ho no na me say na me sika no say ne wo fa me sika ma me etini me kan anye just say no why it's just around here baby aya obey pan no to pan just around here intimitra honum sa na de baya ni se afi mi hu se nya de awaye na bi so obetua intimi ni me ba men so ebi asem ni bi wo me pese bi abonti honestly say na asasi su ha ne ye me nsampe me ban ena me ba ku na wa yesa ma yesa bompa yesa se wo be wo e kura to me na so afi no masa ndi anya kupon ya adum ye wo nya kupon bie kwan all of a sudden nti no ana wonyi say na radi ya adum ya wo yen 5 months eno ofrim nti no ofrim no na just virtually obi eni hon ma obehwa kwara nti me amiana me na me mabusuafo pese omofa akwara na me se debi me ni akwara no betena de tedi tibia me tumi ni akwara na womo ntiase tino na just busuafo no womo nyina no ka se me se me fa akwara de obi e mama obi I'm saying thank you very much na me share akwara because what I me sense enema bebrebe nti no nya dia ya me ma wo mo me be giving I ma wo mo afa kwaran akwotete no ama me ti na me nya akwaran eti ho no a nti dia me di sika no etwaduane no ama no eni akwaran ai because me ba no dia ono no o yire o ma nti me ka chere ni se onye adwuma no hwe na yire ne ma na me dia ana me into no na honestly want to me yes but I na me so sikana e wo no ye fan hwa kwada into wo yen say wo de o Britain
no yense ka wode akora no beko na me se menya obi ne nkasa nti wo ma ne nye kakra na akora no enyini kakra ai wo menchen na ansana wode nako nti mama ti wa ye kana se mi wode wo kasa me pa che ode me ka ai 1001 say some of the Fako wo ye wo tuaka manaka and wo tuaka amanaka and 1001 na eba ni say no na say ye di hu nkomo yi wo na di hu nkomo a one make effort to be as on you betua o ka ma asoma sweetie me ni me ba no ba ko ene ba ni branch bi ne ba enti no menin abranche ba ko ne bae na me ye no ya ye kodan ye bedan ka e wo ha asem we de friend we nya hwe amwase a ye bedan ka wo ha e wo ha anopa 5 o'clock menin me ba boy ba ko wo de enti ma me ye ka say ti wa no da ye adwuma me pa che o ye adwuma mon frère ti wa akro no me ba che o ye adwuma pa e wo ye adwuma pa ti wa o ma ni mfie a wo be ma no mfie say ti wa is around 40 plus oya me ba enti no me ba che o ma minka me enti no o ye no aye ba ha say anopan dem ba beji misika me bedu ya asuma wo ka kire me ne se na o busam sem be yeden enam se wo me ba beji misika ma mesrawo ti wa na ya busa na se me ba sem beji misika ma mesrawo wo dis kanu yeden enam se me de kohwe yesu dia ti wa no na ya busa ai me weka ba ko enam be anyway wo de hu me ba yensan kanana yeguso aye friend Mr. Champon bremu ena de aya asem wanya hwe ama wase a san kobo ne kro no mame abasiri wa bi adwuma ono esam no woton na wo so wotu obedi pa mame ma obi na wo so nsan kwa wano na afa ye kowi a kira je me be pachew na wasanya akokodura busa me se me eka na wo de me na me ba ba gi me sika no me de koye den na nsanfu me ne chen sa asem wi eh na me ya me da say abofra no kura no menen ne bai menanan ono wonim se me na me wo fra mama fra mama ti menen ne bai na o ka kire me se ti wa no e ka kire me se mi pesika no ayeden ena me se me pedi ahwe yesu dia abofra de din me nanan me dia ahwe yesu dia o se wo yesu dia ntina se wo pesika no dia enye se wo di yesu dia be dia gro ha ya me bonu dia and I'm say come on, I want you to do it yenintam enti no na me ban menena ba me ban ba ko menena ba wona enti no wa ye nam so go on wo ya be mani ba je ho pa na yesu dia no wono wa ye oden me na wo de me ka ena me beda wo ka na wo bisa me na me se sika no me di ko hwe yesu dia se wo se me ni wo bia asem bia fa bone ena ma ba beda ka enti no na wo de wo wa ye wa dwene se tam bia wo pe na wo de betu an so be se me tususu e de ama yesu dia atwa aduane adi enti that is my only problem asem wa fa bone papa na what tomade what you am na ka bi me ba ba ji misika asem de ya den ma kire wu mu asanya abotire o se me de hwa me nana yesu dia wo sa gina wo sa wo sa be bodua papa betena se wo bibi kan na ti wa no mo afa ne picture ma se wo se friend na ye friend no de wo se wo mfa ko no process no there be me ono di obika 40,000 no na ono ni pakro no kura nana ka na me de 1,001
ɛna me bɛgye na me se oh bi deɛ sɛ me deɛ 40,000 me hunu bi da enti no me deɛ kakra wɔ ya ɛna me didi ho na me de ahwɛ Yesu dia na Abraham fam de asam we de nkwase ke on se shabufu ensemfo kura na odi no wan hwe a obebibie wano ana nsem bia nsese nka aka asam we de se dia obeka bia wasa otimi ka kyerɛ ti we because ensemfo no odi no wagema me panyi ade wo se twa ne po aka kyerɛ se 40,000 kra ye meda wo ka na nya wo de 1,100 ebi kyerɛ bi na ya to ne nkra ti wa Jinya me bakery. Yo. Me pacha for me 1,001 no. Yo. Any jinya me bakery. 1,001 na any scam out. Ma me say. What they shane nana. Enti sabi o ni sika no. What you go from credit eti asokra na. Ni o wano no. Eye ni sika. Moye nnuane ema nipa to bidi. Nanso bad energy. Say nipa akwada akro hu akwada wo hu akwada mobo wetimi ka se mebo ni dua mebo onana ni dua ko na na dua 6 years no me your papa mo abekumi nana tiwa fabra why na dia wo ye ndenye bia yeso wo hwa ha ya ajinya me bread an o wo hwa ha ya se ntopa no amehwe ho pa se jinya me a hu se jinya me gu hu na ne madane ato wo boko jinya me bread bia no wa so afri ho Midobi bi asese oji brema yekohwe video no eba ye ansa na ye be economical say anu a ye di gisika no enye sa anu na ye di tua anu a ye di bobisia no enye sa anu no e na ye di tua sa sika no ye na ye asemi a enne odi abepie mu ofide mu hase no to me na enye me wanwa because obi be gisika the we obesifa defe no format or the bemao no but later it do so say onto esika no mawa oho no be kire o say wo mo no aba be disika won nchen enye ono mu e na aba disika e wo nchen enti ye ma me ye sre ye na no si ono ano eja ohwe ne nananom enti no eja for ni sika ma no so obi udi ka 5,000 na nipa no ma disika na enkyere se ono de ono so forget ni sika no ma because uba beji sika no esu de wi ane ne kasa ye e ma ne di sika no ma wo nti se wa ba beji sika na wi na wetue bi na aka 1,000 something na yesre fa sika no ma me no na me bebie wa no be kan kire ye se e na medi obi kasa ko no kwa be da me ka esu no e na esu no ye nana no esu no obi a mo amuji sika ne de wi a sometimes mutimi esi fa eji sika ne wie na afi de edu so se mu betua ne de wi attitude am show na ya na too much ene se wunye ejuma nso uye ejuma udi sika na ye ejuma enya mfaso tinipa ni sika nso ma no nso aya asem nti sika ne de oye den ya ye beji se sika no because obi na wode ne ka na nipa na na adwen so onji ni sika ye de ye beji ye sika nti on hye no nso sika ne de oye den ya ye nana ebeje e de fi ne nsem ye fetu ye hofo ye sre mudi sika na mu de wi a mu besifa ni nipa na akasa sa bullshit na ya mu keka kire nkofo na ya na enye de wi a oni nipa na kasa ya oji sika no se wutu sika no nso de ama nipa na ne nso a de wi a obesifa ni nipa na ide esifa ni nipa na akasa na mun jai sansense sometimes de wi o mu no kasa kora no unu ho kwa sa odi sika no ye de e man nti bu se ye fetu ye hofo aha na me de mu ebesi hye so ha egusa ye emergency Ghana TV subscribe na like na drop comment no so e wo comment section ase catch ma mi esi anything any me din ye be san so edi nhyiemu e wa ha biom ebusia